Rhyme and Reason Project Channel here to the zong in the fine to buy ka buk chawa zo na le chan na hun man ni se tia kan lo ngai to ve ka he waina kan ti hlot ling thei do na lomom hle a le tun trum video hian zo na ron lu tam tak te zinga pathum chan kan tu manga ama sapera chuan zo na poi mo mai tun la ya America rama culture war boruak in mung mup kara zo na work culture le Christianity intimia Christian ten kan lo don sanang ti lampang zo na kan donga lomom hle a te ang in chan kan tu manga ten na panhi na chuan US lam tang bokin president election boruaka he zo na hi lo lu ta Christian te tan Donald Trump chan kher turami ti na thale ni kan ngai to howanga tin pathum na apologetics lam le khabu recommendation ron deal anoma the ang in he hi chan kan tum bok don ya Rhyme and Reason. Le zo nam hasaber kha lu chil hal mi la thome work culture le Christianity ama saberin work culture kan ti chu enge hemi workness workism anti shim me hi han shilfia ma sata photila Cambridge dictionary chon heti hian shilfia a state of being aware especially of social problems such as racism and inequality atia mizo trong chuan heti hanghian kan da khotlang siam thatna lam abik takin in tluklana lama thang harte amo varpo te potila athome amo varpo na thang harna ti te pon da taila chu workness workism na asaitum per chu ni ta example han petal gila an ron nor le soichian an tum thin le an refer thin ni wangin society hin oppressor an omanti chu entirnan white privilege male mingo pango buang theng thung chung ko house tak trangaron chor chuak education thatak nei hi society hian advantage tam takan ya chuti line oppressed tanum le entirnan black female black community heda project vela trangaron thanglian temo changjon homosexual te pon yang khang tiang khan society hian din mun niam jok te on neya equal opportunity an nei lo equal outcome pon nei lo wa chu wangin an din mun in thau maya hemi hi shiat rana nei te hi an walk ti na angin anon soi tum chu ani ber mai ani chuti line urban dictionary kan en chuan workness a defined dan chu self-righteousness masquerading as enlightenment mizo tong chuan mani thatna chuang ho varpo ni om takalan tumte aron sai om zia chu heta in la work deuh in la varpo deuh te kha varpo tak ni lovin an mani that zia ron pholan nan an in chei dang lam vel ni aron ti vele thunga US again culture lampang te political thil zong kan soi hian a polarize lu tuka omje chu enge ain hlat lu tuka ngai dani he ta asir le lama hen ngai dana kala ti khana in then poka polarization anti hi anase me chu wang chuan thil reng kan hian definition te po hi pani om thina workness po hi omanga tinge kan ti chuan hey ngati politics lampang thilani a bipartisan party thilani he ta left ho an oma kan thiam dan chon hey democrat ho te I social justice lama thang har le tho hlok te soinan workness kha an ngai lain right wing lampang ve thung chuan political correctness malai lar tau thin khami khan nui za thla kopakal suale kal for soina tan anon mang ve thung ani khami dictionary pani definition kan en khan achiang hleo chu wangin engeni asaitum per chu hetia khotlanga enge race thilamo sexuality thilamo enga poni the background vun ronga te ingen in thauna na salutuk a left lampang chuan khatianga hardau te rifarnan an man lain a right lampang chuan khang tian kal for pui lutuka in engeni in
in lavar po lutuk te soinan mang ve thu ti kha lo hretai la tho me tin hei Christian te kan nia asai le lam buk thiama centrist dewa en phot da chutia ngai dan si mi kan ti tur ani boka chu vain a definition hi pani garon tar lang ani hemi atong kam shrim stay walk ti hi thil thar ani lova I recorded om ke ma ina kan hai chu ma sak thei ber chu ka hai chu ma saber chu ni zokang chu 1938 vel de to lead belly blues singer ina Scottsboro boys case hi mi hang pa no pang pathum hi mingo me chia pong sola an pu truma case ka sataka a hasiam asaka asak zoa commentary stay walk ti hichiang takin aron manga ka record da oma kan mu ma sak thei chu nia tin karon sai kan doi na 2008 kan Erica Badu la tun hen aron la chole vio lengala master teacher ti khan ala thua I stay walk ti kha aron manga hey an vernacular mo black American ho in an trong kau che ani zok ma mang chu lar tak kha heti hen aron lar chau tel tela tin 2014 khan Michael Brown case Ferguson protest Missouri khan an out lat an aron mang tan ta tu na phechuan engin ni latam tak essay tam tak article tam taka tongkam tuang pa ngai le hei culture define nan meu aron mangta ni chu vain stay walk kan ti hi a tongkam shrim ma na tanga khatia zoite te ron lar tu na lar ta em au laron sangta ani kan shiat bel tur bok chu hemi walk culture walkness ina aron kentel kan ti don nge asira local ve a cousin brother ani chu a cousin sister to poni chu cancel culture kan ti hinia hei hi soi pola hetia han lak dun han throi dun hi a fu riam in gria cancel culture chu hei engtin ne kan trevekang engtin an example Harvey Weinstein Hollywood director kha enge me chiat kha alo oppress na sa me ti hanar impong put a me too campaign to po kan trevekanga ti khanin anor in puan na zara khanin shemin omta din hunto dikta ka omta social justice karon thlengta ni chuti line cancel culture hi pangai taka man amo thil theng om line ankal extreme pui tal to ka mani lo ka thil theng beng ver me chu nil golightly hi oma Boeing communications head ania chu pa chon kum som thum kal ta khan article zia ka communications head ni vain hei communication lampang thiam takhi nia kum somthum vela article khan mi chia hian sipai force an si military hi zom velo se ti kha ziak zau maya chumi mangkum somthum kalta a tu sai chu anron rehash le a social media ten on post chema anna tang hian ban pha ta ni so tiang chuan victim tam tak tu na hen om to an in chir theloi ya an na tanga ban te engema tur tak hi tom takan oma tin tordan de point chen lawang tin an Kevin Hart te chu mana tweet kha sexist lu to kan tia an soiloi ya award function host tur ka host an phaltalo ati te khang tiang khanin engeni manan soi sualte kum som thum kalta de en soite awang khanin in chir the nan an manga ting khanin an thon hlok ta ni an na tangte an thilti an engeni attend chu an profession tangte tin an identity te ha thon hlok ani I kha workness nenakal rual u nau pa u nau nu ani hei kan hriat tel kan mertel hi ngai ta ni le Christian ten enge kan ti ta kang hetiang culture war le indo na social media te le mun sang mai chana te boron om vak ta ka hian kan hriat tur nge chu I chang chiang do ke ma ka hriat ve chu I suan tlang chunga thu soi kha ni Kingdom of God vanram a citizen te vanram khole tuite ethics tur an dan tur I so han tlang chunga milo zirtira I kha tuna kan din muni around form kim le ngashia chang ruga chon engtin nge ti felna real trauma tui halta chon enga thole an latlai don si ya
kingdom of God citizen te ki ni ho Christian te hi righteousness fel na shim hen kan real tram turani social justice a pen kan real tram turani kan walk le turani entirna ra ben omem amo keima hian an vun ronga wang ringot te mo an nama wang ringot te mo an an veng awang te mo akor ha ka wang te mo lo ra be mo lo mu sit te kan em ani lo bon ra be om te dom kan dana omem tia real tram top tur kan ni chu vain kan walk le tur ni amara chu kan chiar thak zel chon walk le a kan top lova chang sarina chon en kineti mi khongai thei tak te chun enga thole khongai an le hlo don sia walk culture te cancel culture te hian mo khongai na tel lo mana kum som thung article an lo zia mang khan an nan thon hlok me ni an chir the loi loya khongai na kan ti te grace te ngai dam na te second chance te om lo reng ni mi na lo sai sol pal te kha ngai dam na om to lova I holier than thou vek kan I to ni mo I enge ni Christian de chu tu po hi swal ngai dam te kan nia swal tlan te kan nia mi kan lo va judge ve view thailo ni chu wangin a work awareness sina khan ani lo pon a felna ril tram sina khan full stop kan danga mi chunga kut kan thak dana ti tok me yang trong kam ten I khata khan khongai na kan telangai ta kan zom ve thei ta lo ni I work movement le hemi a culture lian takhi tin kan chiar thak le zel phei chuan chang rian na chun an ting ati thin lunga thiang hlim te chun enga thole pathian chun lam hudon sia thin lunga thiang hlim te ti hi thiang hlim chu pol dal lo an thin lung kha pol dal ani lova hemi walk culture te cancel culture te tin political narrative tam tak le movement tam tak hi aron ti chuak tu le mi ten an ti san chu politics thilania mani ham than hai na ni train ani chung chuan kan thin lung hi kan pol dala thiang velo ke ni chuan engkim kan ti chan hi enge identity politics te mo party thil partisan thil te ani ve theilowa mangai na hlang agape love ani turani mi te kan mangai wa hen kan chir the ve chiam theilowa ke mani zong in fel nan kan mang thin ani chu wangin engtin nge walk culture te cancel culture te kara christian omang kan ti chuan a har hle anga a walk ve hle nga ril ruwa chuan om zia chu justice social justice a du ngoi nga ma se mi tiangin mi chir thein adiriam ve theilowa khongai na ina khat tur ani tin a thil ti na chan hi ama ham that na te amo engamo kan political party ham that na te nilovin mi te mai wa ti tur ani wangin afulina zom ve thiang lo ngai dan mumal takalo ne nga kingdom of god vanram citizen mo khole tu yani na chianga chutiang tak chung khowela nung turani kan ti khan I suaina athu cha hi kan chian tlan ka be se le zona panina lutila Christian tan Donald Trump tran kher turmi thale mai ke poka ngai to thina I rhyme and reason hemi project kan din ter hian intiam kan ne ve chu mi mal chung chang mi soi chiat na te amo faklur na te hi nei lovila kan tia kan channel hen chu bangin Joe Biden le Donald Trump ami mal taka hanron khai khin na vel kan nei lowanga zona kan chan don hian tin hemi political debate vel left ni tha right tu nge pathian thu zok tiang vel ideology level a hen kan on nei don lo boka chan chu politics thil lo comment vakha amai ro chu he zona kan chan na hian statistics te data te ro chu kan en ho thunga chu ta tanga mi mal thawina ngai dan kan lo siam theina turin le ahma saperin he mizoten kan lo shia dana chon Trump amo a party represent Republican te hi Christian zong sungen trana Biden ingeni Democrat so hi Christian lo de zok in a tran ni anga ngai na lian tak hi ma maro chu hemi voters data kan en tak chuan kan Christian unau te hian tu tengen tran ti kha han chui tai la Pew Research ho hei hi tu na vote la an research na nia a to pa tang hian en tran tai la
Protestant zong atang hian 54% vel in Trump an trana omze chu majority in amai ro chu achan ve don ve tho mai 41% in Biden an trana chu vain Christian zong Protestant zong in Trump an trana moti hi adik lo ni tin kan Catholic u nau te a phei chuan i Biden atran an tam zo kan ni ti kha lo she thar tai la tin Trump patran tu te hi evangelical Christian hoin an tran hi kan ti buthina ani chialo adik tho rualin white ti hi telanga ni mingo evangelical Protestant 80% don 78 in an tranan vote I amaro chu I evangelical ho mizo ko ran ho ina kan zukin associate ber ho hian kan black u naute ero chuan 90% vel in Biden an tran ve thunga hi Hillary Clinton po kha 90% vel black Protestant evangelical ho hian an vote ani chu wangin kan u nauten tu ngen tran amingo lamin Trump an tran tlang puya ami hang lampangin Biden an tran tlang puya kan ke click unau te chuan atam zok in Biden an trana ne ti han iril ru lo siam felta la kan en thazela ani le a denomination angin hei a research hi a hlui de electo 2014 ani amaro chu 2016 pola pokhan hi hemi data hi adang lam lutuk lawa community chon adang lam hleka amaro chu kan data nei denomination anga ka data hai chwa the chun ni wangin han en ta thowila I heta ron lang chiang me chu hey Mormon kan ti te dik tak chon Mormon te hi chu kema po hen ka chiang ve ang renga Christian atanga kal swalan ni heng te hianin Republican Trump te ho antana masa he Trump an tran po hitlan yam ve le ton tia 2020 chon a majority chun ni thawanga ten hey Southern Baptist Convention hey denomination anga chon lian por 17 million an omentia evangelical anni hi Republican tran anni le tinamar chu Baptist raw po hi engeni black Baptists lampang te he ta anwai lama kan muang historically black lampang hian engeni Democrats Biden at Paul antran ve thunga tin Presbyterian Church in America and Republican View Lion Presbyterian Church bracket USA hi an Democrat ma zoka hi khang tiang khan I engeni a denomination ang po hian enge Mizoram vela kan lo shia dan ang chuan denomination kan zompui le kan rong bol pui te tlang pui hian Trump tran tavio nga kan ngai na hi adik MMB glawa amar chu atam zo Christian tam zo in engeni Republican and trana Trump te Paul Christian claim zok le ring lo tu tam zok in Democrat Biden the Paul and Trump tiero hichu statistically in thildik ania kalta zelila kan en le tur chu tunge Christian de zok om hey factor ti sang kan ril ro lo om ve hi oma factor panga vela hante ve zoila kangai dan ka saidon lo wa mi ngai dan tlang pui karon hlomanga nangma nin ngai dan lo siam don nia le amma sabera chon abortion chungchang hei kan shelar mema Christian tam takin Mizoram tang te thengkhenga Donald Trump le Republicans ho kan tran na chan hi abortion an du lo kan ke thik unaw te tam tak tenen hi andowa angeni abortion law umsa hi Democrat ho hi abortion law lo pass to tu le support zui tu te ania heta hian ngai to thok chuan Republicans ho hi an Christian melzo ka pro life te an intia khatia abortion hi tol that ani tia nau cho pui ngama chuti rolling Christian tam takin eden huana po thei phalo pathian ina da nu kuta du lawa abortion ti thei hi lo da me hi pathian thu lo bi gemni ti te pon om ve abeng war thak ve me khatlai kha engpon ni se nangma ni theu khan angai thatu te theu khan ngai dan lo siam ta ula adot le chon violence related kan tirngot meya military spend te gun licensing gun control chungchang ngai dan te
mặc lẽ đâu mấy chú Joe Biden te Democrats ho hi military spend ti claim du Indo trul ti lo tin gun control lama strict tum zok an ni le dei mai thunga Donald Trump te lampang hi military spend te tin hei engeni border control shim te le hei self defense nan tia silai kol poiti lo zok an ni le dei meya pro life kan ni anti po hi trend khat chuan pro birth an nia amar chu pro life chun di thailawang in dona te le engeni silai control lo wang nun na chan tam e mai tenti vele kha mi ngai dan ka soyang khan karon da khoma tunge Christian zok lo entazel ula tin gay marriage Joe Biden and the poll here and support Republican ho in an oppose hi in nakal mek zelania tin adodlia healthcare Joe Biden at the poll in universal turania mi zong chan thei tur tin sarkar in provide turani antia Republicans ho in private in a hospital private run hospitals te le pharma ten and provide turani anti velea le iso kan en chuan mi zong kha du piang khati dam maya ai universal de zok te pona lang mai thei ti an tama kan ngai dan kha mani train lo la tai la to pera chan extremist hey political party re chuan in extreme lut tu kho hi eng bo ro ngen put ti hi en puyen ngai ta achan su kha an mel chheber lai ni ve i Joe Biden at the poll Democrats ho hi and radical left ho hi enge Marxist rule kol education system control na saboksi entinan school atong try phal lo ti te lo pulu ta lo pass to tu te tin evolution theory so hi scientific creation account hi zirlai bu trying payang ti lo enge ni local klang pui to tu te ania an extremist Joe Biden te extremist ho hi an hloma ni sai top chuan an hloma an tor hlelom bokani chuti line Republican lama hian an far right an extremist ve thung de chu white supremacist Christian ho ania pathian mingin ti che mema an violent lo pon an sumdu lutuk hian engeni Christian na hi ti dal vek thin ani Christianity mingati chia mo extremist andu annei du omlo du lut tok top mene Marxist extreme left nge white supremacist idu zok andu omlo ve amasake chu thang do nila Joe Biden te Democrats hian annei hlom zok kati ve tlat me ta hi chu ka ngai dan kan ve zau menga eng poni se hang information tang hian tunge pathian thuiti zok tunge tran omdeu zok Bible en wang in ti kha nangman ngai dan lo siam la i thei phei comment da hen lo dang heng hela alom omang ke chu ka ngai dan ka soi ve lo me nge le zo na pathum na hi apologetics lam le khabu recommendation ania hey recommend to ri tam le apologist tak nei trawa tuna keima bikin tun bo ro ka karlia he zo nei changila adang list hi i poimo kati an apologist ho ming kan ta so kanga i an na to le khabu chok ni lawin nge ni an debate te an discourse te an lecture te amo YouTube velan video tam tak en thei te audibles vela an le khabu le article ngai thak tur tam tak om te i apologist angin pangaron chopso ka tumanga tun bi ka tan i an poimo ka ti na chan karon soi bokang tin ka soi du bok chu heng apologist karon soi tur te hi apologist thapperani ka ti na nilawa tin an mani chau hi chia turani ka ti na nilawa tun boruak bi ga hian an na tho an work hi apoimo emani ka ti ve thunga chung panga te chu pakhanna chuan classic C.S. Lewis C.S. Lewis atran phot me hi atra mema engen yang mere Christianity te kan share to me theya la share lo kan om hlau chuan C.S. Lewis kan ngai san ze rhyme in reasoning kan share do chuan kan Instagram page at kan C.S. Lewis chu om le loi ni ama hi anna tho share tur tamatin he verbal logic kan te hen ama ai themi khovela ka shalo ke chuan C.S. Lewis an tho te
hi ka recommend masaber dua tin adot le chon pani karan recommend rual dua historian ve nia tin England lampang ami ve Tom Holland le Nick Spencer a chan chu tunla hianin atheists historian hinon pung nasal doka do in history hi anron lakwal velan narrative chi shanin a in 18th century enlightenment ta changchak ta hianin thuanron vor hluaya entirnan 18th century enlightenment tangin kan changkang tran chawe ti ten ya ma se 18th century ma Christian ngai tuan emilo kai shoina sajele enlightenment me po aron ten zo kan izia lampang khan discount veka tin engeni Old Testament lampang te hi an attack na sem ema Babylonian ho le Middle East mid sang le Genesis te hin ang rengalom ti Paul ten oma chutiang kara chuan historian Christian historian ten engeni chan voro pui takan ne tin thu thatak takron ziak choka ron tar chok thin Tom Holland Nick Spencer te hi ka recommend ema tin an man hi apologies pon ni chelo historian an ni me he Tom Holland le khabu Tharbert Dominion ti phechu ka share me ka ngai nom hle Nick Spencer le khabu hi Kindle version ba khen India hen al om chelo chuan athu soi hi ero chungai thak tur tam tak oma an pani hen kan lo mel thret don nia ador le chuan tun lai timela man de watang khan ning chu Bible hi Da Vinci Code very naron attack vak de chiam tang khan reliability atheists ru tak la attack de orang mehin oma Amy or Ewing hi RZIM team atelania amma research work le khabu te po azia can we trust the Bible ti le tin YouTube hian a video ngai thak tur tama anna tho hi thale akema po min tran pui le ka recommend bokani a to pera chuan tun la hian enge sexuality chungchang zo na kan thalai te zinga tam ma tin he enge homosexuality le Bible engtin nge kan me zomanga engtin nge kan nu nang ti te ke nge poimin zo thot an tama hetiang ko hian Sam Alberry he ka recommend ngoi ni berang su ani po hi RZI yam zom toing ria I ama hi apian dana chon homosexual nia amaro chu I chutiang lam khong zo lo chuan a celebrate ti me ang enge ain thiar filima I single in oma mani lokpo khan 7 myths about singlehood ti the aziaka I anun kong le athu afing boka thu soi po thiam boka anun kong ama ton ngei sexuality sun changa azirti nei tha ka til doka ka recommend ngoi boka ni le heng panga te hi tun biga ka recommend te nia ka recommend na chan chu karon sai vek boka I kan hun to na wang te le tun lai thukal vela wangin heng panga te poimo katia amara so tam takan la oma aza zarwal nakina recommendation hi kan la siam zeldonia kalome Rhyme and reason.